Sikuzo tuje konti systeme jamezigari twizere yuko umeze neza kandi udahema kudukurikirana gatanu ku kandi kugeza ubu sheke rero z'amasezerano gusinywa kw'amasezerano birongeye biragarutse mu makuru ariko uyu munsi turibanda cyane ku gikomeje kugaragara ku rubuga rw'imirwano impunzi zikomeje kubaho nabi mu buryo bukomeye ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga umunsi ku wundi declaration z'abazarendo ndetse na condition zibabaje zikomeje kugaragara muri mweso muri Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi nkuko source locale zikomeje kugenda zibigaragaza amashuri yaho n'amagirize bikaba bikomeje kuba rero inkambi z'impunzi kugeza ubu amashuri yaho cyane muri mweso akaba arimo ibihumbi by'impunzi zagiye zihunga mu bice bitandukanye bya Masisi. Reprise y'imirwano ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko kugeza ubu ngubu badashobora no kubona ibyo kurya, abana bakomeje guhura n'ibibazo, abadeplace bakaba bakomeje kugenda baba benshi ndetse birabice bigakomeza kugenda bigeramo n'izindi mpunzi nshyashya. Amakuru haravuga yuko abenshi bakomeje kugenda bahunga village zabo cyane bagahungira muri Jaride ya Terikole muri Ngeri cyane no muri Ikashanje muri Bweru ndetse no muri Kivuye muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko hari concentration nini cyane z'amaka y'impunzi. Institut Technique Medical ya Mweso ikaba ikomeje nayo kugaragaramo impunzi nyinshi ndetse na Institut Kizito muri biriya bice ikaba ariyo yabaye nk'inkambi y'impunzi nini. Kugeza ubu hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko ibihumbi by'abantu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, ubuzima bumeze nabi ndetse imibereho iragoye kubera yuko ibyo kurya n'isuku bikomeje kuba ibibazo, ntacyo kwiyorosa ndetse n'amashuri ntaga akomeje kuba yakora. Abadeplace bo ni benshi, hashize amezi menshi bikomeje kugaragara yuko abaturage bakomeje guhura n'ikibazo. Ni mu gihe amadrone ya Repubulika Demokarasi ya Kongo adasiba kunyura hejuru ndetse no kunetraliza bamwe mu bareberi, ari nako rero intambara ikomeza kugenda iba nini. Affrontement zikaba zikomeza mu bice bitandukanye, haba muri Kabanyura muri Sud Kivu, haba muri biriya bice bya Masisi. Abareberi b'umutwe mu 23 bakomeje kurwanira mu bice bya Gatogota ndetse source locale zo muri Kamanyura zikaba zitubwira yuko n'iki gitondo cy'amasezerano ari busimwemo hakomeje kugaragara rero ama elite y'abazarendo akomeje kurwanira mu bice bya Warungu mu rwego rwo kudefanda Uvira, nyuma yuko Uvira rero yishe cyangwa se yiciwemo bamwe mu bapererezi b'umutwe wa M23 bari bahagejejwe rero mbere yuko hatangira imirwano. Affrontement zikaba zarabaye rero abasirikare b'umutwe wa M23 bagategerwa mu ambiscade menshi mu bice bya Kamanyura. Plene ya Ruzizi ikaba ikomeje kuzuramo imirambo mu bice bya Gatogota ndetse naho hakaba hakomeje kugaragara imirambo myinshi nyuma yuko amaratissage akozwe. Hakaba haragiye hagaragara n'inkomere zimwe z'umutwe mu 23 zagiye zijya kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intambara zo muri Rubarika, intambara zo muri Ruvungi zagiye zituma aba M23 benshi bawumiya ndetse intambara zikaba zari zibasiye cyane Kaziba, Gatogota ndetse na Rubarika kubera yuko niho hari ama position y'igisirikare rero yagiye yibandwaho mu kuraswa n'amadrone ya FARDC, ari nako rero hari n'ama position y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye yibandwaho ndetse akaraswaho n'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cyari kivuye ku butaka bw'u Rwanda. Turakomeza tukurikirana gatanu ku kandi sakazo tuje konti systeme jamezigare turakunda. Sikuzo tuje konti systeme jamezigare twizere yuko umeze neza kandi udahema kudukurikirana gatanu ku kandi kugeza ubu sheke rero z'amasezerano gusinywa kw'amasezerano birongeye biragarutse mu makuru ariko uyu munsi turibanda cyane ku gikomeje kugaragara ku rubuga rw'imirwano impunzi zikomeje kubaho nabi mu buryo bukomeye ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga umunsi ku wundi. Declaration z'abazarendo ndetse na condition zibabaje zikomeje kugaragara muri Mweso muri Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi nkuko source locale zikomeje kugenda zibigaragaza amashuri yaho n'amagirize bikaba bikomeje kuba rero inkambi z'impunzi. Kugeza ubu amashuri yaho cyane muri Mweso akaba arimo ibihumbi by'impunzi zagiye zihunga mu bice bitandukanye bya Masisi.
reprise y'imirwano ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko kugeza ubu ngubu badashobora no kubona ibyo kurya, abana bakomeje guhura n'ibibazo, abadeplase bakaba bakomeje kugenda baba benshi ndetse biriya bice bigakomeza kugenda bigeramo n'izindi mpunzi nshyashya. Amakuru haravuga yuko abenshi bakomeje kugenda bahunga village zabo, cyane cyane bagahungira muri jaride ya Terikole muri Ngeri, cyane cyane no muri Kashanje, muri Bweru ndetse no muri Kivuye, muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko hari concentration nini cyane z'amaka y'impunzi. Institut Technique Medical ya Mweso ikaba ikomeje nayo kugaragaramo impunzi nyinshi, ndetse na Institut Kizito muri biriya bice ikaba ariyo yabaye nk'inkambi y'impunzi nini. Kugeza ubu hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko ibihumbi by'abantu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, ubuzima bumeze nabi ndetse imibereho iragoye kubera yuko ibyo kurya n'isuku bikomeje kuba ibibazo. Ntacyo kwiyorosa ndetse n'amashuri ntaga akomeje kuba yakora. Abadeplase bo ni benshi, hashize amezi menshi bikomeje kugaragara yuko abaturage bakomeje guhura n'ikibazo. Ni mu gihe amadrone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adasiba kunyura hejuru ndetse no kunetraliza bamwe mu bareberi, ari nako rero intambara ikomeza kugenda iba nini. Affrontement zikaba zikomeza mu bice bitandukanye, haba muri Kabanyura, muri Sud Kivu, haba muri biriya bice bya Masisi. Abareberi b'umutwe mu 23 bakomeje kurwanira mu bice bya Gatogota ndetse source locale zo muri Kamanyura zikaba zitubwira yuko n'iki gitondo cy'amasezerano ari busimwemo. Hakomeje kugaragara rero ama elite y'abazarendo akomeje kurwanira mu bice bya Warungu mu rwego rwo kudefanda Uvira, nyuma yuko Uvira rero yishe cyangwa se yiciwemo bamwe mu bapererezi b'umutwe wa M23 bari bahagejejwe rero mbere yuko hatangira imirwano. Affrontement zikaba zarabaye rero, abasirikare b'umutwe wa M23 bagategerwa mu ambuscade menshi mu bice bya Kamanyura. Plene ya Ruzizi ikaba ikomeje kuzuramo imirambo mu bice bya Gatogota, ndetse naho hakaba hakomeje kugaragara imirambo myinshi nyuma yuko amaratissage akozwe. Hakaba haragiye hagaragara n'inkomere zimwe z'umutwe wa M23 zagiye zijya kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara zo muri Rubarika, intambara zo muri Ruvungi zagiye zituma aba M23 benshi bawumiya, ndetse intambara zikaba zari zibasiye cyane cyane Kaziba, Gatogota ndetse na Rubarika, kubera yuko niho hari amapozisiyo y'igisirikare rero yagiye yibandwaho mu kuraswa n'amadrone ya FARDC. Ari nako rero hari n'amapozisiyo y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yibandwaho, ndetse akaraswaho n'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cyari kivuye ku butaka bw'u Rwanda. Turakomeza tukurikirane gatanu kandi sakaza tuje konti system Jamezigare turakunda. Isikuzo tuje konti system Jamezigare, twizere yuko umeze neza kandi duhema kudukurikirana gatanu kandi kugeza ubu sheke rero z'amasezerano, gusinywa kw'amasezerano birongeye biragarutse mu makuru. Ariko uyu munsi turibanda cyane cyane ku gikomeje kugaragara ku rubuga rw'imirwano, impunzi zikomeje kubaho nabi mu buryo bukomeye, ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda bahunga umunsi ku wundi. Declaration z'abazarendo ndetse na condition zibabaje zikomeje kugaragara muri Mweso, muri Bashari Mukoto, muri teritwari ya Masisi, nkuko source locale zikomeje kugenda zibigaragaza. Amashuri yaho n'amagirize bikaba bikomeje kuba rero inkambi z'impunzi. Kugeza ubu amashuri yaho cyane cyane muri Mweso akaba arimo ibihumbi by'impunzi zagiye zihunga mu bice bitandukanye bya Masisi. Reprise y'imirwano ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko kugeza ubu ngubu badashobora no kubona ibyo kurya, abana bakomeje guhura n'ibibazo, abadeplase bakaba bakomeje kugenda baba benshi, ndetse biriya bice bigakomeza kugenda bigeramo n'izindi mpunzi nshyashya. Amakuru haravuga yuko abenshi bakomeje kugenda bahunga village zabo, cyane cyane bagahungira muri jaride ya Terikole muri Ngeri, cyane cyane no muri Kashanje, muri Bweru ndetse no muri Kivuye, muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko hari concentration nini cyane z'amaka y'impunzi. Institut Technique Medical ya Mweso ikaba ikomeje nayo kugaragaramo impunzi nyinshi, ndetse na Institut Kizito muri
biriya bice ikaba ariyo yabaye nk'inkambi y'impunzi nini. Kugeza ubu hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko ibihumbi by'abantu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, ubuzima bumeze nabi ndetse imibereho iragoye kubera yuko ibyo kurya n'isuku bikomeje kuba ibibazo, ntacyo kwiyorosa ndetse n'amashuri ntago akomeje kuba yakora abadeplase.